Aprang si Karbiang Long today pinila so may ka-organize pati Karbiang Long today summit kibiya tongpan nilining aklong pen churo bajiring tu te pinila puson kacetan along klam long ilutum kadokuwe cetan sarnang ko alam te ilutum pinila da kidolong ko lasi kuison na long se dampong unemployment pulutang te labang ke ilitum account tin lelangam sitame labang do ahok lo ison ben bangke universal problem labang ilitum tekam long na sitame lapen unemployment pulutang te ilitum hala ke claim sitame tekji sitame warsaya bede laso phanse unemployment pulutang long lasi non ilitum Karbiang Long along ilitum langdam do pulutang te unemployment apai bat pik thangjang do owe kimi tu sitame non kuan sitame unemployed si maximum number satang ki om lapu pulutang te ilitum pinia bangke Karbiang Long adangalam le ilitum cethanam longa pulutang te ilitum tipu meme bangke dak inisiatif ke andunang dia bangke Delhi government kalilo ilitum nachi letui ke Karbiang Long autonomous council ke jatum amsi nang leturok po nasinon pinia bang la Karbiang Long adang pialong employment ki PG upon Karbiang Long autonomous council pen kopuan saya mu deng ponlo lapen employment a sector government a sector na Karbiang Long autonomous council pen non pinian pas decade ningkan ket ang bong alang itum kuan avoreng awar sai pipon long lo lapen rong ajo lom ilitum kopuan si sai amu gatiki itum han sitame Karbiang Long autonomous council pen karcak dun lo mati kerap dun lo labang si alam bang jupo nasi unemployment do piklo pulutang te isialam te klar dak lo failure of government atum failure da titi posi unemployment bangke peak level dam joy titi lage charjuing tum te sita me lage universal truth lo hala unemployment le universal now adet long sita me do thai son da taxi la unemployment bat peak lo pulotang te labangke universal truth lo government ka chari tum ki chok che dolo bong eklo lasinon itum Karbiang Long adang long sita me laso problem unemployment problem bangke bat peak lo lasi lasu a problem kipa vije pan mate minimize je pan unemployment bangke lake kacari tumong saja kondolo lasi li tumangke good governing system bangke akinang sotlo ili tumhan traditionally lapu decent employment opportunities asan si thekman long ili tum STSC tumhan bangke jumbom si thekman long lasi labang so pakana lihin ban kopi si puponji lasi nachi letuya bangke mopen pula BJP representative la pen halapu social activist lembang potmoterona kya itum kacethana lam se le dam turoko SC pu setame for a moment SC phamang pa preda ST itum India dang pi long pen 1/4 la songbong pen itum ST itum phamang social discriminate lason sitame theklong lo education na la pen job employment na sitame la sila kya hoklo perthelong itum India long detta pharu sosia khaitu la so potsi I state tin sitame durep lo provision na dak thik rep lo constitution long wala tum akheti no phan sitame alang tum methang kire inji phan aron ke do thailo la sila Karbiang Long autonomous council pulutang de koma tum phan no lagente lage Karbi tum hano STE lo phano ante tum ke haput Delhi Mumbai alom job interview dun dia frank ke try cheng nei ko na lonte me thang hem long sita me dak dokok putang ke dak tai tum try nang po la pen hola la ke ilitum ining ke hang lo state long senang di job apply tu nyima ha central ko na si job apply nyima hola ke nang li ning hang jung ning hang lo hola bang ke Karbiang Long sita me state long lok lo putang te mo ke Karbiang Long public service puta dopo
hola suhut lo potang te lagi Karbi Anglong me thang officer tame Karbi Anglong no make state long le datlang la so posi Assam long mati itum la Karbi Anglong a district ke nang tan di state long setame itum APSC exam to kon pen hola le kapre ka metar lo lagi setame no na mata bangkeng Karbi Anglong Autonomous Council ilitum inglong aso ke panang bivet vedat lo he non bangkeng ta la BJP Congress atum ngacari pen bivet vedat lo hala ang tanmen ke ba tumpan si sakuri piret tangkata hola tum si ongo ke di itum gya wilo nilimit hangda wilo lapen kyong pi tum gya wilo athema mo pen pulo ke sakuri ke long ta backdoor ben se ki pige hala sakuri advertisement ke newspaper ro rani tum theklong sita me hala selected list bang eklang thuthe lasi Karbi Anglong Autonomous Council long bang ke itum la discrimination bang ke la ang tan ke dovek bo ilitum north east ang kang pia phansi ilitum phan discrimination ke la ke dolu che chardak lo lasi nang ke la ngun ile dolu polotang ke la ke job nang e pike la ke thera malong ke lasi itum da Karbi Anglong itum council methang dokok bang e un an jakong do an bang ke non pinila bang kora truck MSC itum bang di tumang ke jakong gawe tum lo he nominated MSC itum bang la jakong kido rat a jakong kido bang kora truck elected representative tum sitame matha pame nang pola bang ke unemployment bang thuke la ke burning issue lo lapen alang itum hala quality candidate tuan si job sitame pinang po hala pu tebula room ben tangkat teng joy bang keng tonang po lalo pulo tangte ini tum Karbi Anglong changes ban thek po non ke alam le development busita me toar ke bak problem PHE department sita me hola Karbi Youth Festival long showcase lepu tapaklang hutsi ko ta PHE department po lang paklo sai salang mesen lo PHE department ke rong lang le pin lo la ke alam thisi development po cholo la si Karbi Anglong Autonomous Council tum jasemet pet la job empowerment bang klem nang po ki dotang la seat cap potle 10 seat vacancy sa pole pachiti sai nahi kari lo Karbi Anglong Autonomous Council tum klem nahi nono bang ke create more job po bang nang po create more employment Karbi Anglong long bang ke employment ansu sisi create tu nang po lalo pulo tang te mo pen nang lining jihon nilita men tarapon de so please be patient Sorry dopo. lasi Debate discussion minam ta sabso dopo la ke. chok to thalang ni pajuta masih- lasi la Karbi Anglong Autonomous Council tuma bang Karbi Anglong Autonomous Council tumba job bang ansu se create tu nang po lapen hola job kapacitang ni lage pacitang pe tun ipulo gadi hola kacitang ti tuan sita me hola tuna pini pena choklem bom se reng bom lo non 2022 an lo jo lasi hola pini pena choklem bom tuman kupi se klem ma arpek se tiki pulo tang te arpek a subsidy loan sita me pino an su se tang the patiki dui phan mo pe nili tum economic session har julong lo di long le ke topic buke nili lasi ili tumanutin na mathanang po hala solong le pu ini padokok panhok de pante katiki je pan warsai pino Karbi Anglong Council pen hala MOS apks la pen kapre apks kulong tangka tu pik poke di 1000 crore pan ange la ke kengsang tum farman ma mati tum pan se cewan no kasi lahai tangka ke la dak investment job lo ke joy ke. Men lasi ni pa bang ke job abang ke ki dotang la muni mo thom po son dak se la von pa chi thi bro son bang ke claim re no Karbi Anglong Autonomous Council to sang muni mo thom pipa vo jon pharo po ke la ke un elo lage problem un elo lasi create more job la lo polo tang te employment setame ke lo tuma do po entrepreneurship setame ini tumbang ke goreng apa side ke adon tin setame Goreng wa sai la pu create na chot ke salary ki pi unia problem nak lain. lage BJP tum se claim lo ke lage BJP tum se claim lo La ke GDP jong si grow lo pula puan si goreng wa sai ta create. Kali ni, just puan one si second. goreng wa Si sai Chuning Ring lo. pinang ji pocot de. Panelis agak just one second just one Panelis second agak daman hola nili job Chuning Ring lo ke alang litum laming je lapu interrupt dun de pan alang litum man stabe response personal job panda dam de la se ning chipan ning Ase Chuning Ring lo panelis agak Ali la daman personal le Personal topik matidi. kuson mang kapre ajuli pola. kali ahok alam truth is bitar po matidi lama si Nili apor na biko Nili apor na biko Kuson kay mang ko ketak duna war sai ta be protang ko be discussion. matang ne nili apar sa nang pig je
Lah si Tali nang mo di pen, lamin yo kata. tarap tun de pan si chuning ring. BJP representative masih muhat cininjelo ni ke huda mingtung telo tharak duk na boleh. Hola. Teacher tumhat quality education school ke tampen penangan hola kapre thandang than ke hola class dam de padat la puson na tuhan boreng sa tameng than pet tu ante nangli tume ka chepre ka velu hola thanda tum dam de tumpe nang tum na salary pipe de lo ke atang ka tong chu dak ma di ningkani si plan ke salary pipe ke la ko pia job lo la ke Wala ka mo education na topik do bani. Kuswar si kulpen sala ko implement la so job ke Kosa ke hay nang lipuno Lahen mo? education na topik lang lehala bang paning din la bang. yes dang sa kapimpur mo sini kan nang ko Education na topik lang si education na topik lang. Lahen mo, lahen mo, ke? Education na topik lang paning din. Lasin nila lang sa init. This Jud not po, edi. education topic. ne pajut pa di lasim karbiang lo tonawas kansil tumang ke chok chani ke chok che ano bang ke chipakeng po nang po cherju unang po ke klem hud ning hai putang ne chipakeng tahay nang po lalo pulo tang ke ahok pe ta government bukan nang lituman sita menang hok po sita menang litum klem kletik ba ni litu pe Chelsea song wen nang jong bom po lagi Lanang kaju kupiya ko sa create more job